Yabarori kutureba Tayari West TV turi Kitagwenda umurintara kandi erizoba twatayayisa umunyishenjero abwa Kitagwenda district ningashi Kitagwenda county. Kitagwenda district inishaza rumwe ryonka nahabwe cyo bine MP omwe kandi erizone we twatayayisa MP omsyaka omutembuzi wa district ya Kitagwenda owabireho interim chairperson abwa Kitagwenda district kandi bwanyimaho tibiya tugendera mukurungi kandi yagaruka yabojo yabakakasangwe bitaba byine Honorable Robert Mugabe ndi Christine Charkunda ntara umuri Kitagwenda nakwakira Honorable nashemererwa munonga okunyakira habari kundeba mwena Tayari TV nyenda kubara musanti mu buhoro nibanyeta Robert Mugabe omutembuzi ninye member wa parliament wa Kitagwenda habwe mbabazi nashemererwa munonga uganira niwe omukiraka yebare Honorable nitwenda turebe generale ahampereza yemirimo omuri Kitagwenda district obuherezo muri Kitagwenda no burebota noreba Kitagwenda birewero sa ejesha Kitagwenda yasya emyaka mushanjo kwihanebaho kandi etwire yine ba MP kandi nkuko abire interim chairperson okwo abire yihire kugitembura notekwa kuba no manya challenges zayezeine ezibira addressed nesta bira addressed Kitagwenda echo kubanza kindi kubandizaho no kugira ngo eture yine kizibu kushanga abantu bali bonka batinwe orutindo halibo na member wa parliament mwenu member wa parliament kumara kurahira akaza Kampala akashita makampara ebisanja ekisanja cha kiri kwija kuwa myaka eshatomu aho nihora leba vibe konka etura echenire member wa parliament oraleta vibe from the start waleba kugira ngo atandikire hakore abantu bamureba riyo nakora yasimburiraho hanyuma yo kurahira izishahan ya njyo mu bantu kuna amazire kurahira anti natandika okuzo mu bantu emikoro y'abantu ninjizaho buri weekend niba ndya nico rikureberana hati ndi niwe omukiraka kandi hanyuma yo kureba ngo hariho gapejo nico nsharire mu kugira ngo reka nze Kampala nkore mirimo ya Kampala nije Kitagwenda nkore mirimo y'abantu habeho orutindo rwa central government hamwe no muntu wa hansi kandi nico bamperira karo echa kabiri nyenda kugambira mu Kitagwenda tushangirwe twine kizibu omubwegese aho ri kushangira omuzire ayina abana bingi school fees teriho nayobuza nkoreki abana mbatoze nkahi kandi akasente kakabura why because university nakasente kinjiho so njizire nti mbwenu reka ndonde basare ndondera abana ba Kitagwenda basari za university omu university zitakushwana rero universities zezo zaba habasari omuzira yangwirweho omu record ya Kitagwenda nyenda ugamba nti tiariho izoba na rimwe erinahurire erinabire nawuro ruchiko gwa member wa parliament n'abazire nangwa na nabeji kuba planingira tukoreki kambashakire ka basaraka timukatwara rero abana bakashoma hati kunabire MP kandi abantu ndebire nko kubanteganise academically I said reka ndwani hato abantu ba Kitagwenda mbashabire basare abazire baganyirwamo omukushashurira abana babo rero nyensa yabeterere nitukimanya ngo bwegese nico cyumuruzo cyentunguka obwegese nico kikwato ekirahindulensi mwenu nkeri izoba nyenda ugamba nti mwanabugana abeji abarayika 10 abuntungire basare abaza kukuza omu universities okubasa kushoma hateke cyo bwegese nakwataho kandi na settinga precedence kugira ngo buri mwaka ninza kugumana inkore cy'ikonkezi hanyuma yo kushakira abeji basaris nyetabazire na nabeji nganire nabo kandi abana baze kushoma nyensa yabeterere ecyakurataho nyenda kugambira ngo Kitagwenda tuyine gap
ebyamagara tuyina amagomborora agatine amarwaru aze police no kimanya kurungi buri gomboro shemere kubine irwaro rya health center 3 tuyine district yona tuyine health center 4 kandi tushemere kuba tuyine district hospital hari amagomborora gine health center 2s kandi obwe gashemere kuba elevated to health center 3s ninyenda nkwate habyamagara nitwe tutunga amarwariro ga health center 3 omumagomborora ngo ku police eri kugamba kandi nsharirize kirebeke munashaka ntara health center 4 yatungurwa yaba district hospital abarwire bitu bareke kuzaza rukunyo baruga kuza kagongo ruhoko n'ahandi nitwe tugirirwa ryitwe rikuru umuntu yare mwaha azembarara harifaro ninga Fort Poto regional referral hospital yenda ugamba ahanshonga eyorugutu entambura eyitwine omuri Kitagwenda there is a problem no iko muhanda gukushobera Kitagwenda nitwe district etine chorus really twine chorus kandi twine district ezitura connectinga nazo ezine chorus konkitwe turyo mukazinga keito nyenda kugira nti member wa parliament omurungi noranguha akashaka akareka kushitama akareka kubyama ngo kuri kureba ndi kwirukanda zaha naha nyenda kugamba nti omuhanda gwitu gushemere kuba guratekinga priority ahubwo kuba it is a tourism road tuyine ebyoburambuzi ebyabajungu baraba barenda kwija kureba nangwa nabandi abarenda kurambura nyenda kugamba timwenu turaza kushaririza ijo nkabandi mu parliament ishitami na Sara honorable niwe minister w'ubahire ministry ya tourism ka state minister ndi kumugira nte omuhanda gwitu niguza ha Queen Elizabeth National Park konka abarambuzi baraza kurambura na Queen Elizabeth National Park tibina ho kuraba as a tourism road reka ha umuringo gwena kirebeke ngo ntambura yaterera rero tourism nayo yagendaje twatunga sente ezentunguka ya Uganda ninge zo kongera ntunguka yo mu ihanga rero kituyambe ahabwe ntambura nungi mwe ninyenda kugira ngo akangaruka muyangira ati namara kurayira nka minister turaza kuzowa minister wa works tushitame nawe as a tourism road etunge priority kugira ngo kituyambe mu kitongore cyito ekyo byoburambuzi so ninyenda kugira nti ninza kufayo munonga kirebeke ngo muhanda gwitu ogwa Kitagwenda gwategwa chorus to aba connected to Ibanda to Rubirizi nangwa na Kamwenge hatecho cyatereraje kwiha Kitagwenda neba ho honarebo titukarebaga office ya area MP obunda abantu bari kubasa kumushanga ningashiba kasya ebyetago byabo ebakwana benda ngo abakorreho iyo no basa kuboine office ningo ine plan yo kujigira ninga nukweberago haza wagambe nshonga orutindo ruragito umuntu wa buri kiro na MP ni office ahabwo kuba bona tibarakwikaho ahabwo kuba bona tibaratere simu ngo zikwate ahabwo kuba nibaza kuterera uri mu parliament konkori yaba yine kizibu ni kimwangwira kuza mu office ne simu tikireta gisa no kugitera ekiri kutuma bamwe ba complaining ahabwo amasimu it is because tibina ho kwikiza ebizibu byabo abatezi bakaruru tihina hibarahikize byabo so nyanda kugira office namazire kugitebekanisa kugira ngo etandike eshayo na kurugati ninza kujigura hano muri Ntara kandi political assistant wanje umwami Kagwangire Philemon naza kuza mu office omwe kushuganisa abantu na nyowe member wa parliament wabo kumanye bizibe by'abantu bine enshonga zabo kuzireto mu office rero nkazimanya enshongezo nkazikoraho ko mwebembezi wabo. Alright. Honorable Kitagwenda kwihaneba district tutwire nitureba scandals za corruption abantu corruption tubakurwa muri Kitagwenda turebire binji nibabinterdicting kandi nibabagira bata abweshonga za corruption corruption no muri Kitagwenda nonda kugikorota kurugira nko kisangiye cyo kubagize ngo no sleep akuna kurara hati ya no corruption iwe nka MP wa Kitagwenda noza kuchikwata utecinte cyo ningashino za kuchitera ho buryo chikure ngwizi na ribi ryari Kitagwenda yayegurira mu Uganda yona ryarga
we bari munonga ekibuzo ekyo ni kirungi. Corruption n'endwara mbi, obushomankuzi n'endwara mbi munonga, kandi omuri Kitagwenda mazima burimu. Konka ninyenda kugamba kwatanise n'abebembezi bagenzi banje, nitwenda kushaba ngu tukwatanise tumaleho ekizibu kya corruption omuri Kitagwenda. Ninyenda kushaba abataka imwe abatezi bakaruba project yone eri kwijana yanyu, kandi project eri kwijana yabusha timushemere kushashura. Hati noshaka nko muntu mu parish development model hariho babaranshesya nguwe mu mwanya gwa miliyoni ngo bakamuha mitwara 3. You can imagine batwara nshanju we bamuha 3, and now we are saying obwire bwo kushashura ni bwo hati ogwo muntu miliyoni nagiye. Now mweterere nduru omuntu orakushabe sente otere simo giroti kabansha basente aharyeki namazima korenta wabo tatire za office yanje gambira political assistant wanje otirebo guyansha basente ya kushaba sente za PDM hata onitsa kurebana ekyakurataho ntekanize roya baramweta retainer entungire retainer roya wo kunyamba kumara ebizibu by'abantu ba Kitagwenda omishango. Washanga omuntu ari kugezaho kwenda kukwiba esimu yeye nkagishoma nati yandaza no kumutama radio agambira abantu terera roya omugiro togu ari gukora ekineke roya ogwe ninyenda mushashura konka kwatanise n'abataka abo kuba niwora hayo sentezo wobota muhire emitwara 2 ninga 3 PDM ni miliyoni yawo najiko konki wabwo kugira ngo noyenda ngo considering speed omutere kituga reka mpereze speed hatiya kwari kuremwa kuzikuha sentezo jubaju otere nduru otikandi yanyiba ahiba kuremerero liya kagira tireka muyeho sente tere simu turebe kituramukorere. Okay. Yebare munonga uri kutureba Atayal West TV kandi twaba twine honorable Robert Mugabe MP omusyaka wa Kitagwenda County kandi Kitagwenda district yona hanuya ahari ntara tukurebe shonga iyo buhereza omuri Kitagwenda kwe kuza kugenda abo kuba Kitagwenda district ahari zimwe hezikiri kubi munonga nko kwahurira niyo district 18 kakora sinobukakuba kilomita emwe mbwenu eshongezo nkwara kuza kuzitereza na no kuzikoraho abantu ba Kitagwenda n'abandi Christian Charkonda.